hadusan gol kerbit ke Netherlands ya ke Sweden. Tapi yang semua pikir parno ke bisco tanah berpej ya ke video hakan deh ke channel. Haka jingyal ekai match tu jong ke grup F kata ke Netherlands Persia ya ke Sweden. Hakan deh ke jingyal ekai ke Netherlands kalap menjil ekai baha dan ke batang ke kelas step kalap melam kemarin ke jingyal ekai da argol lanat. Pada kini ke argol la tap do robbery hakamit ke basan ya ke bol kepala assist da Cody Gakpo pada hakamit ke bakannya ya ke bol kepala assist da Dumfries. Petang kumne ke kelas step kala kurno da argol lanat. Rai wan pai pada ke kelamit ke Netherlands ke dalahi banil ekai baha perkumta hakamit ke basau punyau kala lawan penki yang kejar lengba Cody Gakpo ya ke bol kepala assist da Dumfries. Patang hadirin ketukat 6 minit ke Netherlands kalau penki yang kejar lengba Cody Gakpo hakamit ke besan pusau. Berkumta ke jinggil ekai kalapoi da sau gol lanot. Henry ke Sweden kam syam la duk jingkan men kalaya kunting pen pai yakin ki gol. Berkumta kum kan ke mensim yale hakamit ke besan kendai ke Sweden kalau pen pai si gol lengba Elenga ya ke bol ke bal assist do Alexander Isak. Henry ke Netherlands kam syam la ailat ke Sweden pen pai biang yakini kisau gol perkumta hakamit ke beberapa kendai ke Netherlands kalau penki biang kejar lengba Usamerwila pen kala ke jinggil ekai da san gol lanot. Patang kumne ke jinggil ekai kala kurno da san gol lanot. Pada lagi pai ke jinggil ekai paro artili tim kila mentek la kam ha ke bol. Henry ke Netherlands pat kayo 90% ke position kadba ke Sweden pat kayo 90% ke position. Rangi pej pat ke total shot ke Netherlands kayo 10 ke total shot, patnyau teli ke shot on target. Henry ke Sweden pat kayo kandru teli ke total shot, pat teli ke shot on target. Paling bahkan ke 6 job, rangi pai kami jekin point jong kiri ha ke grup F. Ke Netherlands ke pada klik kami jekin point da ke ba kayo 1 point, kadba ke Sweden pat kayo lai point. Persakawai perkejing lekai jong ke grup E kata ke Germany Persia ya ke Ivory Coast. Hakan ke jing lekai ke Ivory Coast kala penkendit ya kiru it football jong ke partai barok kawai da ke bah ke kelas step kala lak benlang mat da shigo lanot lengba o Frankesi hakam nit ke ba lai peu. Pertangkum ne ke kelas step kala kurno da shigo lanot. Henry Hebwan pai pada ke kelamit ke Germany lengba ke mensim baka kwa ban yok khure kanam job hakane ke jingil ekai ban penti kena yalade bakan yok rung cakarau ke balai puar kumta hakamit ke ban rupu pra ke Germany kala ban penek haje kene ke jingil ekai lengba Dennis jaka bol ke pula assist dau Amiri. Pada syuawan wai artat ke jingil ekai kata hakamit ke bakan dai pau plusan Dennis ura lawan penki beng kejar na benta ke Germany lengba ke bol ke bala assist da Felix pan ai kanam job na benta ke Germany. Patangkum ne ke jingil ekai kala kurno da argol lawai. Pala dangi pai hakan ke jingil ekai ke Germany kala bentek la kam ha ke bol da ka bakayo 90% ke position kat ba ke Ivory Coast pat kayo 90% ke position. Pala dangi pai ke total shot ke Germany kayo hadu kandru tadi ke total shot panyau tadi ke shot on target. Kat ba ke Ivory Coast pat kayo kandai tadi ke total shot per tadi ke shot on target. Padang ba kane kanam job ke Germany kala pada klik kami jakin point da ka ba kayo 2 point artli ki jingil ekai patnyau teli ki goal different. Padang ba kane ke jing job ke Germany kala qualify syakarau ke balai puar. Te paralog mentaka sengitan kini ki video ki bakindiat kublai shibon.